Makiria ma arumiriri 10,000 a kanitha wa ACK Diocese ya Kitale ni maugite ni monanetie kwaga kuiganira kuumana na utongoria wa kanitha ucio kuria makoretwo momereirie kwa ihinda ria miaka 2 kuuma riria Githagathago giki kiambiririe. We the Christians from the above proposed diocese do hereby declare as follows, that we dealing from the ACK Diocese of Kitale and directly link with the ACK Diocese under the Archbishop of Kenya. Amwe a arumiriri acio ni makomithitie ciiko cia bishofu wa kanitha ucio Stephen Kewasis uria wathire mugaru na uge wa arumiriri acio kuria amurire bishofu Samson Tuliapas mweri wa Dithemba mwaka muhituku igongona-ini riria riahumbitwo riri ni Archbishop Jackson Ole Sapit. Mbele ya Mungu aliye juu na aliye hapa tumekataa na kukataa katakata. Abadan katan hatutakubaliana na hayo maneno ya Ole Sapit, Bishop Kewasis na Tuliapos hadi Yesu ashuke. Arumiriri acio merumite keni makiuga matigwe kuruhania na mihango o yothe ya kanitha ucio ona thengia wa Bishofu Kewasis kuhe arumiriri 8 marua ma mukana wa thiku 7 ma gucunga muhera wa gututhura Githagathago gucogera rumena na gutafania mihango enge mugaru na gatiba wa kanitha ucio. Kanisa imegaweka, Wakristo wale walikuwa deacons waliteremsha vyeo, wengine wakapewa transfer ovyo. Tukaona sasa kanisa imefurugwa. Na siku ya leo hii kikundi yote wako hapa. Tumefungua sasa diocese yetu ambayo ni Kapenguria diocese. Githagathago giki gikoretwo kwa ihinda ria miaka 2 kuria riu Njatukano nene no irathie na mbere na kuonekana undu uria ucungiriirie mihango ya kanitha uyu kurugama. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.